Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kum ka jingrakhe ka World Oral Health Day haka jela ka Meghalaya Community Health Center haka sien beningkong kala rakhe yakni kasngi haka arpho terik uluber arja pesan lingba ki jing pechai bat ki ji kai da dental surgeon jong ka Mausan Ram CHC Dr. Dondor Nongsteng ki don kumbasan phongut ki khna school bat ki noi kai na ka Mausan Ram Higher Secondary School Mausan Ram Block bat ki we ki balai shimenta haka ni kasngi na samru ki brut chit menyat bat Colgate Shaki nong shimenta da Dr. Nongsteng ringkat ke jing don lang jong Block Medical Officer jong ka Mausan Ram Block Dr. R. Suchang Uba Zakaria Sun BEE kakong Candida Merthong kepada Dental Assistant kakong Dawan Suk Syang Peliang bat kiwi-kiwi. Kay mangila banyo ladangim sumar bhai kibniat kalong ba ladangim sumar kibniat ado por bangidang red kene kalong gibalahe namtam handai long gilek siang kisam gili pinbatai bagani kejingbi kenriak jung kibniat long adai bangim sumar kibniat temagini ngai iglabun natam ikan arsnam ye handai kani kan sulong tangkum ka oral health talks nang opinio li ai lang sigi ki bahayang jung pi ki para ki perlok ba rekomen ni kena kebaret kalong bagi day ban one check up siapa ki doktor biniat la kumno ru arsian sistem kemudian once in every 6 months namar ada kimwan kibniat jung ki la day ban hap kim hap lain ada ki kibniat kim 4 day ban hap la ban hap jubon jaka bagi sequence of eruption ke badan maka rekomen bi kibniat dan sistem umdai bakan sumi baik kat ban mahap kibniat man babi kibniat pemai kan day hendak dan sequence of eruption ke baong kemudian man haman kisnam nadu pas riusnam nyausnam prasnam pakumta terter hadu khat arsnam kedan kumno mar karukong banbi ikibnya takana kadi kalong kena cuma pi bilawan sini bila jiet kilong dibakin sai bilawan kena sini kena hikai bila jiet dibakin sai to ai kini kejingwan pi sini bapin keruak bapin ai lang kini kubor syaki para jong pi ne syaki perlok para jor jong pi bapin ong bagi day one check up la kumno ru arsian hakasisnam so tu para kanu sin sistem di one check up balai ba one check up arsian sistem kawel kalong ba ngi slow kumang imdan jingpang haka sintur jongi na kibnat jongi here kakum ka statistics ka bangiyo 70% na ka population kidan ya ka oral health problems balai ni dong kami ta ka good oral health namar shwa mangin ba mi gi jing bam jongi ningkong du hatu ngitian na ngitian na sintur jongi am dainam ne ngitap na sini ngitap sini sayam ngitap na sintur jongi am tidak takadaw na kasintur jongi kalong kababha kalong kabag ada best ada optimal best kemudian kiwi di khatmat jongi ru kinlong kibasat paklan bian takadaw why do we emphasize balai ni emphasize yakni ka oral health kamta mangani kesngi ngiwan ay kamajong pi kalong ba tang kan kut tang hangnian henay ada pilay sing school jong pi pilih siang kisam jong pi pinduk yo ban kertu ban kerwo lang syaki para sigi hinman sigi bahayang basam jong pi baro bakin sumar ya ka oral health oral cancer menta namar bakal ajur pala kelawan hakawi ke program ke National Tobacco Control Program katar ngan sawan sapi menta mengawan sini ngan suara sapi kita ke National Tobacco Control Program kedai ke program na menta jang oral cancer kabat dalam jing penongkam jang tobacco wala ada kena school menta bon nilai i bang layar nila screen sin setai i bon kena ru kibala kham song di kelas kibahia ki aba me ki kuai wat ki sendrang le ki di igin screen e ru kidan katu kadne ki school bang screen nilai i hari bon sian ngimla ban penpau ki ahmad nilai kai namar bekidan i henrei long bon sian abang nilai screen in someone screening support school biru kindan di counseling na menta jong kini ki tobacco association counseling kadan te namar ba kala ajur pra kane ka oral cancer namar balai nikau tu kane jing bom sim khia jongi ya kini ki surrounding jong kibinat jongi kemong na kibinat nagi surrounding jong kibinat kum kido binat jongi ladang i bekidan kini ki choki white beki pasdang man tholi negini ki babam kuai insang man i ba ki lalong ba tang shubam sat na ba makhlutan kelas dang ban pang kijaka ne bin i beki binat kelas dang ban generalize kelas dang ban ki palat na kalai na sautli ki binat
Kladai ka indikator ba pilih manuan penino segi doktor. Namar ba kini ke sistem mentar di sistem bompong ke sistem oral cancer kladai sisa namar ba 80% of the all oral cancer in the body is the oral cancer. Kamu kladai kan 80% kladai ka oral cancer. Kadang-kadang nga kentu ya pi lingbai gini jingkran di balik kod jongan ba pinesim kiai kidnet jong pineshut kidnet jong arsin kado sin tu aklan arsin nai helai sin am tu arsin. And bapinya avoid yaki in between meals, sweet and sticky food, and bapin one check up. Arsen hak sistem. The kampan slam show. Kublai shibun ai ni jingkran jonga bakimdian inlong iba pindra siapa yang kisah jopi kublai shibun kublai jangan. Bunyi Yesus tang sisir. Deh, Henry hidon kam arsin na kumno. Man kapo bapide bamru, hiju kendu na em kesentul. Ro ya, be nikita boro insadon fiktif kumno banshut bine ro judon bahika epi kumno banshut ne should day bunsen you should nemu ngindaktif aku no kom banshut day dengan insadon I doktor ro ban ken ha kacing day but oral health but sadon ru I dental assistant ye ban hygienist dental assistant komandi ben demonstrate ru lepi hakadon lepi kumno ban shoot kebinet mo hakul kom ka dia nah bangi light ni kita particles ki basa agi cabinet mo man light na gajing pot na gajing bang pinyang jong ki bina mo re na gajing bang pinyang ki cabinet ngila manyu gajing bang ge ba bol maksud agini benta jong karanda adu ko ba bukan ad ni ki glans ne jumlong sud ki ni ki benta ba satu tido jam jong ka Sentore, deh, doktor bisa batai pi kalau gajing ide berkitaboro, but kawe ru kini gajing bam gibang ide ban bam, nang bam yang lain ni kita ki, egi balak berkata, ya ki benar, mah ki, ya ki benar, mah. Kanika modified bars technique, kini benbu angular, kan ya coka angular mah. Ya buat nang dia, berut nang dia jopi 45 degrees. 45 degrees na uni part nang dia. Pin bu 2 to 3 teeth at a time. Mo fin shoot nang ni part fin I. Bentakan ya so ka V, vibratory mo bagi ong. Shoot kum tu vibrate. Mendai ban shoot kendriang kum dia mo. Da fi shoot kendriang kum dia. Ini kido apanya jopi. Ikoi kloy. Batakan ni kejing koi kini kido apanya. Kapan kalai kini ki benar jopi bakin ki. But din your sensitivity gibon giba your sensitive shirkai ki amma te pin bu yu brut jopi hakani karkom arne lai tini ki bne pin cover na uli normal brut pin cover tak ar lai tini ki bne mo nang tu pin bu ai me circular motion untuk mentani lada kani ka vibratory nginyat pat so ka sweep AVS nga amma so ka sweep na ini part na ni nejrom pin sweep siapa pen hakini ki in between jong kini ki do jong ki benian ki do hakini ki jaka ki saput haki jimbang ne ki bagi labam ya ting im so tu issue penyat tangkat balak basya ma kini ki jimbang ni apa dan kin khod tela da fili akum ne da fishet pada kum tu na ini part fishim siapa te kamut ka khod te sweep ken siapa ni ka area ni te kum tak ter penyat so ang ni siapa ter hangni haduk kita apa kini ki area nakani siapa part penyat kuntu hi kejo kuntu ka UV 45 degrees tu makai kai na ini part ni ai sejrom makan kan boy sejrom mo kani ka area ni de dan pelapoi hang ni hakini pentapa do 2 minutes kani ka diu lada filaman kasni kan de ka bajenjar kan habits me kan sawan hi kan salong ite practice de nakani ka penta ka babampan pisule itu shoot pindan kam banda ai hard banda pesha do kata-kata mo pitar sule kuntur kila ku ini ki benta kila pun ku di kuntu hakini ki part ne pishim nang ne pi kuntu ai sejrong kan makin mi sejrong mo bat hakani ka part ne nang ne kini pila ya kunju hi ketu pasu yu bangah kai fi sa ai kuntu sejrong mo